contohnya si 5 juta majo. Hah? Arang ko daftar na di hamunay. Marang na hibundu siya kamu siyan salada tu Jakarta. Daong, butiro tongi. Jadi mulai si 5 juta on, bona tahun na uji aha. Salah datu. Jadi adong sana di Papui di sisi oma 5 juta. Tu laut tu 10 tahun. Allah. Jadi Bupati manakin di arisan. Alai kebetulan dang roku mardi posdo soliling kan. Ay wala sinahin akyan do na loro. Upu isi upu haro tayo amani haro tayo. Direkson nainan. Andela. Amani Andela. Opun Andela. Itu amani Andela. Amani Andela. Ini. Jadi udah konak itu bendahara tu letas yang giat. Niang amat kata ya, mi do si Abidit do si Richard nga oke na sida niku alam bir na sida sotong gabeahan no kita di Jakarta nin na alana anak puna ni salada tu di na jatong budime niku udelepo penom muse na sida dukonian no kudelepo pelaya sektor lama makirim jadi gabe dua haman no natong maksudna dua judul. Saya ada mention pengusaha lada tu narong di Jakarta. Saya ada manut toripe alai hami bapungut di dana di Jabodetabek kon tasoni mak. Baru pendapat tesi. Dari kemaka ai. Dengan akhir-akhir. Naro memverifikasi para popir non apa hibulu di toko samusianan. Itu nanti dok, dah bilang netusan. Itu na uruk pembuti. Dipikir aku kan abang perparapat. Di Baman sih kan. Ulangnya kirim, omasana pupri, omasana. Jadi not di combine mai do akan na sambil manang sedih lagi. Pamasuk tu si waro, ate waro, abang. Itu tong. Tapi tinggal dong data guar-guarna not ba? Adong guar-guarna. Alai hudok putih. Alai not di mata ni ulau ni daung na terido na gisada na niku. Betul. Gisada tu niku. Betul. Orang teknis pengumpulan dana iya atas Sony mah kan anggurung do matani ulawan bahasa sada-sada do kas ni makan do kas sada gimana king hasil rabon na baru mula gua Ini kami terlambat tuh abianmu di dia merapot di Jabu ni senggiat Kang nama sana sambil marah mararisan. Halo. Berarti ngajar di video bulan 12 ni mumah. Satu hipul pemikir yo. Ala dong laporan ni amang awak siahan kingan, awak si marihot. Jadi di suku naunin na waduh kira-kira udah tahun tu Desember kira-kira jadi donin nak jadi patut tahu maka parat tu majorin nak suku-suku ni se suku-suku nai parhuta na baru mulai mana sakuta deh udah baru mulai mana sakuta Jebalus ni mana Balus ni mana? Baboy manon molo tikyari sa kami watay hami penin. Idu nak kena wana watay hami. Di hola ni do dawa. Jenggo suja buna nak kipakatayam muna. Jadi maulau ni bulan 12 ni umma. Bah, imat tong naurok panalay buat sa daerah na asing. Kan?
Kan nak sudah yang marpu anu naik ke daerah-daerah kan. Jakarta maju. Ya kamu masuk tong nani hatan wae. Komitmen doamu itu tong masuk na. Baik mah nggak bangga komitmen kami nakik. Oh, iya iya. betul. Asal- Saya terpos roh ada bah. Asal butuh kami bagi Sumatera mabain itu tong artinya. Isope makatai pihak. Jadi Pak. dilanjut tuh mah para popu pengumpulan dana ikan itu. Oh lo. Hmm. Jadi ada nakik dua opsi. Jadi husulo songon hami majolo pupu lupang ni kurangi. Di sido si Cardo, di sido itu si Rosni, Sinaga, kami. Jadi nak pola tu sana tong hau ni buima di Papua di son, bahasa ada mau kirim untuk tu tarutung nangi. Olo. Gimana king opsi kedua? Jadi opsi pertama ini king digabung suli, alai dilihat daftar. Daftar nak kanong mangalian, asabun no di verifikasi para apa? Olo. Ating jelas bi Pak Put. Boy may. Tapi tinggal sa mga ilan na gor-gor na ikan. Badi hamu ang giduli patunu. Jangan mulai Jakarta. Nah dia situ dia lusi mah. Mak, tahu be. Ay mada Kang. Jadi aina bulan-bulan nasal kurang aktif dia merdong akak sinahinan. Kula lang asong na arokyan akasong dia strategina. Ibo song kami bohamat ni telusuran mo jam muse na paropopo na batu ngarong arokyan na sanga di hatai akang sinahinan naurokon. Uri pele telusuran ni. Jadi kan konsep na noeng na paropopo naman noeng kan. Ido pengumpulan teknis pengumpulan dana. Teknis pengumpulan dana. Ada tetap do song nedok dia kang naeng ba merdaftar do naeng kan. Nang na ada Kang Pak Put. Halo. Tersongoni mah jauh rasa. Jadi menurut cek kami tetap mau rasa mendukung tuh udah 2 belas. Jadi main ini muma. Bekon itu semangat tong. Ayan non tong muse saya tadi hari muse tong muse masuk heduan. Imatong jadi nahurok asa tertabay manon tuhuta juahana maluba-luba tuhuta narokarni. Asa terribut ari. So, kesepakatan di Pangarap itu sudah ini. Asa terribut ari no dihuta. So na uju itu tuh so na ay na palitakan batu pertama yang boleh kalahin non ahana tanggal 3 kan nasa taboton nomor 2 ke Pangarap. Mesti kepanitiaan to ngabuin non berdalan ngabuin tapi untuk sonari kepanitiaan. Isen non seksian, seksi repot, seksi palopa. Nadi huta. Alenggo sarakku unang bejo titi kamu hari ba. Mulak tadi hari Molo di olo majo teknis mah bulan majo. Direncana molo di titi hari lebih kecewa doan non dari hutai dang jadi niti munai. Amado honin nasyak kuta itu kita pangarato. Ada sitio katani sudin na parata mangkang doin. Ngasongoni di huta. Mula kau ngai dokot songoni to au. Sude hamu pangarat parata manggang do hamu ini.
Barang buru petong dorong na pertama kang na sonasa pentikina. Aire wen na hudokon nang di titi juari akang. Angguari unang maba mana. Poltak matani budad bicar matani ari. Moludung do sahak tu ari-ari. Sahak ma itu akka pinggol ni hula-hula do akkaraja. Ay gawe ida do naroa. Murudang jadi kan ido ala bulu jadi kan. Ido muludang jadi. Basai jadi mak. Alay muluhu bereng do angguanggarat do nasai daftar papungusa tu Desemberon. Tipis do harapakku melora malakku pribadi. Baik mat contoh dah. Sahali sa tao do anggo parhuta. Lau mangarihiti do manaktak tugu. Mula mahita tuhuta. Diwereng do iti apari di dalani marsipopok tugui. Dangolo manaktak manangarok program mabay manaktak. Ima sa nagabaran. Buasi songoni pangalahoy siya nawal songon na hudot ala tabain harapan sehingga halahi kecewa parjolo ahamay do kok kalahi di huta tuaw anggona jolo gugu masyak kamu tenaga masyak kami ini muhamu pangaratto ido inna ape saunare ngagawe do behami margugu do tak ka eme ay suara jadi di bek kamu pangaratto ngaina jadi mana tita manitiari anggo song tarakku unang majo di titiari aido binnana julu urokon tapa masuk majo sarik-saring nikku alai gudang dak situ juga akan ulimai asal jadi sudin narohat tabi makan. Jadi sayang dia, bulan Desember direncana tak boleh tercapai. Di Jagotabek masa nandok ni akan nunggurak peparan ni sahaladat. Ata ida ma sia Jakarta buado hira-hira boydo tercapai kita sonata rencana honi. Mulu bulan Desember do, aber kamu jetong na ngata serbera tahapan ni pemilu. Anggo songonau medokon boy may direncana bulan Desember semangat di hitalau Muhammad bin Usaha. Alay anggo siap pikiran nasional do dang lianon na izini. Alana nasional di si kampanye. Dak pengaruh lah ya parah rasa bah. Hatatta dui. Mulu hatani hal hadak tabuto mula rok program. Jadi Molohin tapi tong dawa mula mai nga sunna mengganggu tuh karena kampanye kan. Halagi doreng na kampanye dah bah. Oh luma alay rencana tamay yakang. Boy do memang dimanfaatkan ni laos kampanye tu hita. Mulo siar rohak kana dengan alay mulo tapi kiri do didok na tua-tua na hacik do tangan manang burhon na suara. Mulo didok kocongoni bagajang matalapoti mo nang madong do guar na makorja nang makulit di song manortor perison ngay ko bambu do bulu dangan plop di si manortor kita ikut tarida do hebekta mo ima korja na kuboto Lakuboto nang boy maramplop di huta markorja.
Jadi nauli mai molo tercapai di Desember. Alai semangati tetap mata do kobua asa molo kubirado nani surat-surat nyakang sekretaris sonari mudah-mudahan di gugutkan atau apapun. Ikan itu kang ikroma artina diulauni hula-hulata akaburuta di arena tahi bulari minna hudok manati tamanut honari anggo bular rencana boima anggo are do unang marajanami ai didok na tua-tua inna hata do si ingoton gokot cipai mau mana tita pasah hata akatu gijang ni tuturta terlebih mai tuakka hula-hulat ai masarat cana wakang Ngapa sih memang? Jadi bulan na majok kan? Jadi mulu talsu pero pani sampai tu tahun narod, pola tarangi. ya anggo hari unang majok Iya. Ai juga riro pani mula dong 20% dokter Papungwi, memang kita menitiari. On saya komonon persen do beda banget deh. betul akhirnya na udok konakang satabi diakang didok na tua-tua inna satabi akang lengi ai binna adong rem tangan doho rem kaki di mobil dipakkasayo perong do rem parjulu mai didok akka amatta madi huta mangalakka tujulu marpanari hotu budi dang mardala bion na mangalakka parjulo dok manari hotu budion adi bae marem tangan dok rem kaki unang gawi di dok ketuita pangarato jolo dilatamu bibirmu sama katai kamu mulai nak ngarem tangan dok rem kaki bio mulu sangat atau tuhon hari imah ata tahun otak Bayamu makan. Yo son lavora no pikir sono nate. Noro moro atau tuh area tuh. Terlibat keseriusan kan? Bahwa dia lakin non mengudah di hutan. Atau tuh pilih tuh Kalau tapa buah ari ngaruh kebek dah. Itu tong, itu hana. Buah ada minum mengula ada dang ngaruh kebeng. Ay molodung itu tuhon ari ngadi hibul be ari nari naringgan. Didok na tua-tua ngadi riri be ari naringgan. Didok na tua-tua na hinama ngadi pilih be hatia sumanggara. Jadi mana mahida militari melota pilit ari ngadi sido hok jomna. Japiga mahida mangalak kasih jabu. Japiga mahida martonggoraja ngadi piliti ngadi hatayan do dihitani martonggoraja. Do tonggoraja ta pusu-pusu ni horboi do mana ngate-ate ni horboi. Asa sisa ada pusu-pusu sisa ada ate-ate kita lau mangulah hok korjak ta ngahatan neng. Jadi mono sana para majo terso antara diga mabenon penentuan nyari naon. Molodu ngarok kepek tasong onay dok nyakangi 80%. Anggo sarong do nang may tuhonari.
Jadi Mana pas mana dia kita. tuh molo 80% di mana, molo mersipa pungut di huta pe misalnya, ngau murah, ngau niang. Nah, ini kita ibaratnya Manggara rutang nih ngomong tuh. Nih, alian gosong-gosonari do posisi susah do kita manitiari tuh. Unak tergasi pita apa? Datangi honon na behita ni mumakang. Bang de. Bah, Dia enggak nama kita cari meduluk. Ama honon na tu pangarat to. ngalo Paran birat tong ni- datangi honon na be. Lagi Iyo, baru dohonon sepeda na bulat. matuhi. Betul, dohonon na matuhitakang. Sude peparan ni salada tunai pangarat to cari-cari meduluk do innam. Atari marakang memalabat carana pa Jepang akka lemugodak kita mangaliat caran lemugudang bertambah semangat tak ido alain go bulan itu tak mata dokon ai bulan Desember dak habis bulan Desember pa Jepang do di tahun 2024 bulan Desember pa Jepang do di tahun 2025. Alai mudah-mudahan mah bulan Desember di tahun 2020 lu ya Kang Dang nih. Pas. Pajo. Unang gabi mo semangat mungkin tua. Auna asamana dohita Kang na tua-tua. Alana mo ito tuhonari. Torodo anon na huta itu huta galung. Rencana nami raja nami ngarosya pangarato ari nasaumen anggoi sega mahita. Alai na manukum yo hot do pesi sarasono plimanya deh. Hot. Jadi Jadi molo murah nuak sapi, idotong molo murah sapi nuaing, boy paturun, alai boy dotong konsultasi akak ketua, tu peparan ni pamurwata peparan ni opuni gubba. Tiki mames tahoni halagi, tiki makata ya udoho mantan kapung dohar, dak saratu calagi habis. Mungkin buado ay bodo irito tatulang ninna tu autik kini rak dohop di sido laita si DPR anggini basinahinan bapak Nigeria jadi so kami dak saratu cabis mabit setahun inner jadi buado mungkin lagi bodo kita belajar tu lagi buat itu kan. Ayo tutu bah. Jadi na ayaw pe gebe si pikiran do tong, arong do tong dongan ale di hutan asing. Sarupa do nada tu nado nanek se tole honon. Bah justru ala ki welu lima ro. 25 juta. Alai husuk kutte ke buana tiki buado nani alai dak pola hoboto na mulo satan mulaka dap informasi ulit pedin na maksud orang surat-surat na jadi mulo pemurute tabuna mati aparate Ido tabuna mayakang omatok pamurwatan na gurung borotan peparannya puni gubba. atas sungun dia dulu di Venesia. Dak peparannya puni gubba. Sorry. Buangga. Opo buangga. Ido pasti. Jadi itu nane kupatakas. Nanti ki tui sedosa hatai nasi sada horbo. Tu sekretaris kedua. Siapa? Boleh tiuput tai. Anggo ipang nak kuo tuah.
Akang, Oh, anggo boy do tio pon, alay nang binoto manak korbonise. bamulo adang binoto hormoni manang ni sige ang lebrudo tadi. Ya itu to, anggo korboy boy do tio pon, alay nang binoto manak korbonisyo. Ay, anak so pikir-pikir, misalnya taruh mah misalnya 110. Okay? Mulu horbo saya darah 25 lagi. Pas may. Ya, berarti 25 mah anu aik situ kota. Kan? Nah, boy dope dibain ropani hitung-hitungan lain na lebih iri di mana hati ketua. Boy, 100 juta perok kepek tangga boy. Anggo ketua to syarat dia non, mamasu-masu, sudah. Dah na masuk unak pusok kosa. Ya, enak Pola pelaku. putok kosan. Jadi kau tenang di batong kan, nahu maksud. Tak lawar dalani. Aka ketua lau jonok kamu Medan. Bukin bodo komunikasi tu huta atong. Tu aka pamuruat tanah di huta ini. Unak tak suku pangarato. Enggo pangarato dak sudah dia tusi kepentingan ni nadi huta. Ayah petahata ida buat. Mangihuto nada na huta do kita. Buado sa iri-tirik na parku tahun niyan. Mabain. Ay, Jadi do ang boy. irit. Irit-irit. Ay batong kang. Jadi tak pahibul-hibul mah. Jadi naurok kon laus desidon noni merdala ni sudi merdala nak kepanitian aka isi salap soban isi salap horbo salap paha si tutula siak sabil desidon no merdala ni Ay do na urokon ay mabay paretongan ni wala parhu taro manang nado to permida. parhuta ro mabani Rapa hudul baju amu do buangan. Nanti. Pas do ya kang. tonari komitmen maju kita kan. Jadi Ay go komitmen ni nunga oke. Wala ni do tong no ay molo songo berita-berita na binigyan ng mulugo do pe unyak sani basarak taulah. Kan ni do no ay. Songo pondok moro pa ni payapakan. Buat 100 pepek taga, wi berdalan tersungguh dia pa pangatur si 100 so. Rapa hudul maju amu do parhuta asa dinggan. Ni boy may yang koi rong itong ibuy may alay 100 penga buy may ma. Jadi Jika ngamurabis kan maksud tu akang nauli mai alai anggotu nai hutau kuidakang ikon butul-butul do makatai hitaon tuhalahi odol-odol manak si pae-pae ido tu parkuta alana molo tabain angin molo parkuta udang ada ukuran angin standar mamereng alo gudoon nai hutau muloro alo go dak pula hira apa pakai aduri ido nai hutau alai mulo sado ngalogo badi hira pakai aduri. Jadi maksud tu di si mulo talea baga-baga tu halahon tongdo gawe jawab na baga-baga siani sianai huta ima na hubereng na tahun 2022 na mula kau makatahatayau tu akan naik hutai ilapo. Jadi saat memahami saat tu si bike makatahatai lihat kamu jo hamu pamuruan nami syarat tu akka hami hula-hula munaon nikumatok tu kapung dohar bohado sabutulna iduhan hola
Holan ido tong maksud ni ba asa unang nian pakkatayo ni tunaka na dihuta abuy maray unak songon kita tong akka pasti mak perincian na murana ta elekon tu hula-hulata dohok na murana ulah konotta iman yan tarokot tu na dihuta asanggia na sida tong mga liang gugu dohok rohana asas tahu rencana tay imarakang memang ngalu jauh dah ketua kang duli jadi di halo jami tong dorokku tang yang mai dilihat tu hak kahipasut tuho doho pasu tu kaya anak kota bagajang umurta imat tong jadi ang gosongon baru neng honok kunaing ba posniro tempat posniro mahita kan itu ba dengan segala risiko matto kadang kon na mangulo kon ne ka do toho do yakang jama caunari dang buy nekat ko na rum do model dasa unang nekat panekat tu pe salah do bolo sanga panekat tu maniro na Berpuri-puri mago. Ima ngay do konak kangi panekat tu imay jadi ang gusto ko na mandokon porludo adong manat porludo molo kita na kota waspada hati-hati wai ba aidang lomoro aku tok kita ketu ana murah mai ini nama jokan ate akang dangi ata di pajolo nasada majo satau peso di pajolo daktar papungu apalagi na pajolo agabe mata kecik ni roha Hudul uputei tapa masuk tu bagesen habe patot tanga kapaparanna tunggu sulit tete ido ima na borat ido to jadi mololao tutuguyak ka na pangarat to jiara dani termasuk mawakang ngasiani mari pikiran na neng jiara ma au tutugu ni opung na misalnya ada tu napa isu si opung na ola betu do be jadi nah maksud disiapkan non hita na marpungom mo son wain tangi pos marhatta tapajari mai ngajadi tugui ala yang gonda akang marpos ni roha mahita tadas dasma akadongata asatok songok kita na jumun ala yang guhubering do na jum nangi hola noddo darok tabba malamoru namoruna ang ginami babak ni si Erik ma dang doho be ngagabe moru be bilang-bilang na jum dangi akana hipas do be habe mau liate ma diakak sekretaris di baido di WA sonak kining saha mara WA ni jumi tuau sore jumma kita jam na saunin na do sudedo ramat jahai ay gari ta cek isi nang mabuka tarida dui jadi mulai hari Minggu boy ma ane pota nama buka we ani sahalada tuidung di bain jum isema
ise manaolo dohok jum, ise ma pendekar selembah, ise ma pendekar masa bodoh, ise ma mamereng angin, tarida maisi. Dung Jalai sama panilik-nilik mo. Ah, ini mak. Itu dia udah buka ya Kang. Lalu tambah hida-hida odo. Jadi nakin abang Pak Jeremy, nakin na kamu mau jadi Jakarta, petana atas songo dia loh, mau songo kita yang dari Pemarbona, jalur Opuon, ngai daerah buah. Kang atas sepakati, dibuat masada, dipilih masada uluan sian nama rupupui. Dengan maksud tujuan, asabui manosoi. Lolo. Jadi, asadong mengguguri aka peparan puna masing-masing. Kan? Jadi songon hamiropani, ngakomit sian upua lupang. Si Parsamosir, si Kardo, si Yaha, nunga adong kan? Nah, jadi naniro di situ, buharo akka nasing. Molodang songoni, berarti tapi kirim alternatif nasing, songo dia musih. Ati buarong nomura. Anggo sarat ku Kang, mau lihat mana itu miak Kang. Nadongi molodung dua dok pasah majonya nang asa diwan sekretaris pengumuman na asa dok pacingan. Kan arong do guar na isinak pe marupopu upamana diliam mak opu adui kan siap poparan opu adui arong do siati akak sekretaris. No. Nah, jadi molodung arong ya tongakang pangiduan badi kirip pemajannya na sektor diwan akang parparapat anggia nean marhide-hidei nangi ba lamu dibereng atong diwe ani sahala dat ngadi kirip papeng siapa parannya dui on manang makirip mo asadong atong di rohana be bah hamis warong dope bergerakon asadong butibe baru hamakan. Jadi biar usono na para anak kusuku na putialan. Nah, rong dope nanggo pala motor na perado nakin dope dipilih jolman. Ipe masih beli-belian dope. Jadi nah maksudnya anak Kang dak pola biar ni anak Kang si boto si tua doh. Jadi dak pola ruk sia biaran nian tapa sahak metutu hatta kirip pema. Oh ini main. Ngapa sebenarnya para Kalimantan ini Pak Putri Mai majo ahane sudi di Papungu majoi menurut opop. Seperti dia majo. Tabai majo soal strategi terobosan manuaing. Pampak komisi. Kita tolong dikirimihan nih mu. Konong dikirimihan. Siapa perui nggak masuk nasau. Jadi soal. Kalau dibain guar ni siapa perui tung dibain on. Maksudnya warna itu dibayar perorangan itu. Perorangan. Jadi nanti kia para tasepakati unak polarong warna alana dak sirsira kapat samotaron dengi. Iya. Adong akan namet me aung na berga gabe tarida. Gabe lam maulan non Jadi ngan tasepakati ki sada upu oma. Iya. Ya mau ngawak kan dak dua lumai tak kan? Alai songon na sorong duhu kita sepakati rupani dak pula di bank warna. Bahkan ketua mendokol 50.000 sebulan. Boyo kirimo. Jadi yang gusoroh aku rupani gelek pe tasurak mak. Marang buha pe dok na tua gelek pe siha porgabe mata pasu-pasu mai. Jadi unak pola biar kita unak pola 25.000 pe dilihat mau lihat. Jadi nasing nai pedang mabiar makirim nageleng. Jadi tetap mau dibayar warna. Nageleng gabe margogo do molo gudang.
Nabalga gabe si suara do molo suarong. Jadi naro aku gelek peta surak ma asa tong na asing dang mabiar. Yakin na udang mabiar. Acong nok kaping buy do makirim na gelengon. Na asing pe buy ma. Dang gabi sorong benok kutopuki. Kanido pikiran ni dongan. Alay mo lo nabalga do. Bin na mamuray dun yan. Binabalga dikirimin na. Atong lo gabi masalah tong akka. Anggun narohaku sarakku geleng manang balga tak surak mak. Jada podannya putabe gelek persiha porninna di jungjung dulu. Ima syaratnya. Tambahan naman itong nga Pak Jeremy niya paraon. Tambahan na natarok narhay. Natarok paropu. Itabaman waeng dohot dalam opui anong jumlah perorangan tong. Nakpula ka kanaulin mo lawo. Berarti emang yang naduminggan ba di surat tu pe dengan alai hibul pe dengan orang ini itu tuh bergerak itu tuh kan. Ima na porlo akan bergerak. Jadi mulo tabereng do tenggang waktu tiki mabai tugui kita tabain surat sude semangat dikirimi do. Dukibul gawe sorong do tok semangat. Om menidok natong dang adong aha dang bergerak. Jadi masih pai mama. Ay baru nang sona sorong ke huida makirim na geleng maile mai ba mabaino. Gabi buti matong. Ay nga sobay kami na sa 100, niya pinapen na sa 100 sa sarong wala na ro, tong kurang ro. Ay kami pe ko kaya anak ta kirim 100 do kirim mas 100 do. Nang ini ibebe ni wado geleng. Jadi maksud ni bakang terus marah apalagi dungarong na dok nyakang Pak Jeremy ngalas roka. Di surat pembazunian nageleng na belga nageleng na matua ay jolo geleng dosa magudang sa matua bayi dah na me sibur magudang na matua penggek sari matua horas pardalan-dalan ninna kan mangong mo par 3-3. Matutu. Iya to. Napas be. Jadi ang sona orang pula borong ka sonok kita makatay nakwater biao be. Nasa balance. Ay iba pe pos do roha kang. Di pos ni roha yu unak papotu. Iya to. Dungadok pe dana itar kumpul anggoi. Semangat juang mato. Anggo saunari atong perjuangan dopeo. Nga jelas be cek sekjen. Bay masugot yan sektor terida jo. Tama jo atong gebrakan jo kan. Ganun na. Asay surat na kinirim niya ka. Maksud nakirim aja tong nasa Jakarta Darang mendorong. Oh itu. Kirim aja kang sa tabay pacing ni udang. Oke. Udang kalay ba, udang kalay. Nasa di pamasok aja Pak Put tu WA sa sona terpacing. Ido. 200 sih. Abang mabang ngau kirim tu WA ni abang. Kirim to. Ni kirim pe muse 100 ribuan not canon asama macik tong. Oh banyak pula boy. Pas lagi ya mati episode. Melang tu ketua mak. Tu ketua kirim. Dia rapi ni abang. Oh lagi yang didaftar. Habis miakna. Iya. Jolo di sini matugok miakna tu SPB. Habis miakna.
On neng aha, neng menggat tihami wai pion. Jadi jole pamati majo. Asa digat. Oke, Rebek ketua. Oke. Ketua Jadi- mau bagian di grup ini. Nama pala iba. Jadi oke mate akang ate ngaro bornin mulu cok kami ngapurat. Modo Oke. kate. Parmisi baju akang dah. Kita tadi nomor suhu nih. Oh, Kang, Kang. Oh lo situ ah. Oh, Kang, sehat, Kang, sehat. Oh lo bah, siap kita bah. Oke. Koras Horas. Jakarta. Horas. Oke. Mga bagat be. Kita nawa Pak nah, kita na 5 na majo. Habis kita telepon dengan nomor. Biasa budang cuma se. Abe ngakal dari mana? Ngalai mana mula? Enggak. Enggak saya dia orang pun. Pak Put na masuk. Ayo udah 15, 10, 100 lebih. 100 sekian. Terima rak. Mau udah pi administrasi 5.000. Jangan ada Sekolah sekolah. Baru nih murah, baru gambaran na Pak Jeremy. Nasa coba cima morai. Bayi magambaran na nakingan. Jadi itu tasirayot. Netor menjadi sa kami 1 juta nih nak nakingan. Ngai surat ton pendahare. Nah, jadi akan asing menembangi udangi. Isi koordinatornya lagi. Si koordinatornya. Ay justru lani do nakingan husukun. Ay molohami nga ubilitay pertaru tu koordinator. Molohamu ise. Niku dong. Molohala upuprida. Bajolo sa majo proposal ini. Nah. Jadi disodot tong noeng hulala naso banget tu sido manang na hale anggo komit na pasti do komit. Nah, ibarat narobani molonga terpilih sekali lagi salah satu ai maraha manelefoni kasibin di barani doau. Gitu kan? Nah, jadi unak-unak saya mengalakai tong ido na pinikiran. Misalnya oponomi majo uluan di nasida. Kari jemu. Baru hubantu mak manelefoni si Melki, si Maria, par Bogor, par Aha. Bani telepon apa lagi? Olo. Wah, Hari itu baru aparata. Opuni ya. Sirte si sulung. Wah deh. Itrik. Beatrix. Opo Betri. Ainga, ngadi to ngosra daw. Pak Putri mak. Pak Put. Untuk on. Subek. Karena mau masuk kan ada Opo Betri kan? Daun udah mau untuk ahon. Soal letongan non di mana? Opo harus teh laki teh. Opo harus teh. Putiara. Orang putiara kan yang salah mana do? Orang salah naro. Si Robert. Tolong nggak mati suruh bek dah Pak. Perlungan. Asing betul na di huta so. Di hari di Kalapar di hutan nih. Aduh tadi, perlungan. Bala itu tay nama Baik. tok. Ale dang bu mana makata do si perlungan. Ay mula payment na go si perlungan din naga siya una. Bah. Ay na orok Baka itu ani nama tong itu ani si resmi si 3 lah kita itu Rosma. Ini nama bagaimana mah koordinator na. Bahwa mat tong para mad tu mana songoni Dua malah kilo par Jerman lah. Jerman. Tidak titong Jerman do. Oh anak na do. Ay biasa. Ay imana pero do arisa sebetulnya sororo naking lah kumoto palang alanya.
Dang oleh mana Jumat dok maju tuk seli mas gimana? Jonok dong kan? Sia sudungan. Oh, dauruhan. Hah? Dauruhan miniku. Oh itu. Asam mede tu temi. Ngabutung beda muat tok pertanyaan satu isu parapat satu TV kali separapat. Udah. Ini kusar udah di banyak. Satu sana deh. Kalau kami dua pena. Lain nama yang na morat tu berek balingkan ba Alaksiate. Ramses. Nah, aku paraduan. Siko den. Ise. Opu semedal. Jalan. Opu tialan. Begini masuk lagi. Modal 100 juta dok keboi dok kan. Hamu, halahon. Halahon. Molo Alaksi tu gerbui meikan. Situ garbil. Opu Jalan. Jalan. Opat. Nakini isro. Opu tialan. Baru opu Prida. Buidu raite. Bayi matok tinggal banoso ya bah. Jangan di pikiran ni berapa ni. Ono pita nuai. Kan? Molo ono peli sapli manang sapli juta ni ko bayo. 10 naking. 10 macam Sama aja 10. Ono 10 kan? Ono 10. Tabar pehami. Garung maju kami yang dua upumena. Upumena 20 medal. Dah metong 2 metong upumena saya 20 medal saya. Nah, Oro alai dah ba, bangat tu sin main. Tu semedal lim. Ai siayan non. Isi do perbugur do. Jadi naking kesepakatan si surung menon koordinator ni Pusumedel Jakarta, Ale Jakarta dah. Jadi di donasi dah do maksud din. Isi. Siang giat ni mumnya. Si Sudung. Nah, bahasa yang dia tetong guru ya. Isi sudung. Si surung anak ni waktu si Salong. Hah? Anak ni perkisaran. Oh, Kisaran. Magubur tutui ya. Anggo buru nang jelasi ba ya harap Ay kan, Kalau sakitan ay yang kan positare sa mga nagsyakangan. Perkisaran masih nomor 2. Oh, anak ni dah masuk si sudung. Si Surung atong anak ni perkisaran, anak ni perkota Canihian. Oh, perkota Cane ya. Oh, ada kurang naik. Jadi aktif dui. Aktif. Bayi maju. Kebetulan bulan Naro di Bagas nama si Aris. Mana bagat bi? Apa sih ya? Dia masuk di mana grup T? Masuk di mana grup T? Masuk. Maksud tu? Masuk. Berarti nggak pas ya? Aku nak khawatir bayi tapi jadi ya. Terjadi di mari tu tak nangarong mamet tu terus. Ate Pak Evelyn.